noshumayela. Haleluya, haleluya. Asihlalele lapha ukuthi sijabulisane, sikhithazane kube mnandi, kodwa kumele senze isiqiniseko sokuthi la uJesu ezobe khona nathi sibakhona. Kuthiwa bonke abanethembele njalo bayalahla izolo nemithwalo nayo yonke into ebambezelayo, bakwenza lokho bela emhlabeni, bakwenze bela ebandleni. Kumele uphendukele ebandleni, ungasimuntu ukuthi uphendukile. Bona izinto kumele uyilahle, bengazi abantu ukuthi kadulahla last week, kadulahla izolo, kodwa uyilahle ekuseni. Into kumele uyilahle kungazi ngisho umfundisi, konto kumele uyishintshe uguquke kungazi nama-elder, ulungise ubudlelwane bakho noYesu. Haleluya. Ngoba ngaphandle kobudlelwane singahlangana sicule kamnandi, sihlangane ngeingoma nangamanothi, but imbhalo yahlukanise phakathi kwethu. Haleluya. Ukukholwa okuhamba eceleni kwembhalo noma kukwenza uvuye, kodwa ngeke kukunceda. Vuma izwi lenkosi likulimaza, vuma imbhalo kwephule, vuma ukunqotshwa. Ukuze ube ngumzalwane onqobayo, vuma uNkulunkulu akunqobe. Ngeke woyise ungoyiswanga, vuma ukoyiswa imibhalo, vumela uThixo akwephule. Ngoba ithi meaningless ukukhonza into engakoyisi. Uyinqula njani into engakoyisi? Because xa unqula lapho unqula khona oyiswa. Right leso sixhosa. Ngoba nomuntu onqula inyoka iyamoyisa. Awukaqala ukunqula xa lento inqulayo ingakokoyisi, ingakwazi ukukunqanda, ingakwazi ukukushayela umthetho, ingakukhipha ezintweni ozithandayo, ingakuvisi kabuhlungu. Ngenye imini kumele mawulandela uJesu umlandele unepain ekulimazile. Amen. Uma prayer items zakho kumele uyifake nalethi, Nkosi ngicela ungiphoqole, ngicela ungiphule. Ngicela ukwehlula, ngoba uma uNkulunkulu engakwehluli, ungaze impela ungaze ube umshumayeli futhi ungaze ube umfundisi ongehlulwa uThixo. Ushumayela uThixo ongakwehluli, ushumayela uThixo ongakoyisi. Ungqine ngoThixo ongakoyisanga, uhlulwe ngumuntu onqula izinyoka. Umuntu onqula inyoka, xa inyoka ithi ifuna 40,000 aweyiphosa apha emlanjeni, uvuka ekuseni engaxeleli umuntu awuphosa 40,000 emlanjeni. Iyazi inyoka ukuthi bodibana naphi ne-40,000, ngoba iyawumoyisa, uyayenza intando yayo. Ithi yawugqiba ithi ngifuna unyana wakho lomkhulu, uyamthatha unyana ayomphusha nemonto, kanti uqale ngokumxhela amphushe nemonto athi car accident, kanti unqule ngaye, ngoba lento ayinqulayo iyamoyisa. uAbrahama ubaba yethu woyiswa nguThixo, wafumana unyana wakhe kungukuphela kwakhe, ngoba uyoyiswa la enqula khona. Unqula lapho woyiswa khona, siyathathwa nento ezingamagugu. Uthi uPawuli okwakuyigugu nenzuzo ngenxa yobukhulu bokumazi nokushaya indiva, ngavuma ukulahlekelwa. La kwaYesu, uYesu awumlandeli ngoba uthola into ezininzi, uyamlandela nangenxa yokulahlekelwa zizinto ezininzi. Ungasamlandeli ngalezo zitholile, umlandele ngenxa lezi ezikulahlekela. Uba xa uThixo engabekanga uyathatha, xa ezawubeka uqala ndokuthatha. Haleluya. Uthi omnye umfana bemvimbezela kokwabathi selokwasindiswa intono oyifumene ngosindiso. Uthi andifumananga nto, bathi intoni ekwenza uqhubeke nolusindiso? Uthi zizinto ezingilahlekele, zizinto ezithathwe kum ezingenza ndimlandele uYesu, akuso zinto engizifumeneyo. Uthi kum kuthathwe nenzondo kum,
uthi ngaba ngimthethisi, ngaba ngithethi kwakuthetha nani, kodwa ngoba kwathathwa inzondo kimi ndiyamlandela. Kwathathwa inkani kimi, kwathathwa nelast. Uthi ngaba ngilali lapha, ngabe ngilala lapha esithubeni, kodwa ngenxa bakhonto ezathathwa kimi ndikwazi nokulala ekhaya, ndikwazi nokufumaneka. Uyamlandela uYesu ngenxa yezinto azithathileyo. Haleluya. Sesifundile ayikhona. Funda Psalms 115. Yabona inina laba enenza lento yini laba. Funda Psalms 115. Psalms 115. Ufunde noma ufunde le verse verse 11. Funda verse 11. So besifunde lelinye. Funda verse 11. Kodwa ngifuna ukuba mde kakhulu ngoba angisiyo umuntu okhuluma kakhulu namahloni. Mabakholose ngaye uluncedo nomkhuseli wabo. Kawiphinde ngifuna lento ethi mabathini ngaye. Mabakholose ngaye. Ukuthini ukukholosa? Trust. Thank you. Ukhona ongayifunda ngesilungu? Akho abelungu apha endlini. Amen. Like a soldier in the army, I am safe for the war. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. But the appeal is lakho sincede ngalo ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Hallelujah. Khona ingoma eculwa amaphoyisa ethi libala kuye. 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 Hallelujah. uJesu ngumsindisi wami nawe. Libala kuye. Asivumeni sohamba muhamba la sesihlabele. Vula umlomo wakho uhlabele izakuhlupha ebusuku sowulela. Ungazi ukuthi usulu kanti kungabe uyahlabelana. Ikhona le ndawo esifunda kuyo. Ngifuna kule viki ngoba ngiqondene nokukhipha iblockage kumapipe kamoya. Because sometimes ungacinga ukuba awunamoya kanti une blockage. Kuyenzeka endlini amanzi angaphumi, kuthiwa amanzi awekho kanti akhona kunesele lingene edolweni lepipe. Amen. Kudingeka nje kubanjwe lesi sihahamba sexoxo sikhishwa amanzi ampompose. Sometimes usathane usebenzisa izinto ezisehlulile ukusehlisa. Ngoba thina ngeke sehliswe ukwehluleka kwethu. Ngoba uma sehlulekile sine right yokuthi sithi moya oyingcwele I am sorry. Sibuyele futhi ku position. So unga enjoy uhlale guilty ngoba ukuba guilty guilty yakho ayikho ngaphezulu kobabalo likaThixo. Don't waste time ukhonza uNkulunkulu ngeguilty. Hallelujah. So kule viki masenze a spiritual test ngoba mhlambe kwi blood test watholakala u-negative ngenze positive spiritual. Yes, don't. Amen. Because indlela uThixo asidala asisindise ngayo usisindise ngendlela ukuthi umuke wangena ebandleni likaJesu ungena endaweni efungelo kwathiwa amasango eHades awusophinda lehlule. Manje ngifuna ukuba ukwazi ukuyinqoba inhlamba kaSathane ba uSathane ayeke kubethuka. uSathane ngayeke kubethuka abantu.
Iyo lento ekwenza ukuthi iBhayibheli lithi you must forgive until you die, kodwa kube khona uxolile, so that uSathane condemn ngalomuntu ongamxhawuli. Enza ukuthi nasebandleni likaThixo kube khona umuntu eningavisisani kakuhle, ukuthi xa kuthetha yena ungeva. Lo ngeke ucele nomthandazo kuye. Lento ikwenza ukuthi xa uthandazile umthandazo wakho uphinde ufelise ukuba uSathane uyakukhumbuza ukuba inhliziyo yakhe ayilunganga. Kuyenzeka inhliziyo yomuntu ingalunge ephakathi ebandleni likaThixo. Ithi iBhayibheli uFilipe eshumayeli leSamaria noSimoni wayesanusi waphenduka ngithi, wabhaptizwa ngithi. Kodwa kufikeni kwabapostoli sebefika befundisa imibhalo ukuze umoya ingcwele ehle, uSimoni zange ehlelwa amandla kamoya ingcwele. Wababona behlelwayo, unokuba ayithelele nto ayihlele kuye, wafuna ukuyithenga ngemali. Uthi xa emtribe uPeter, uthi your heart is not right with God, yet you are baptized. You are still captive in sin, yet you are baptized. Yet uhlumthendeleko manje, yet unesikhundla ekomithini, yet uma phambi kwebandla uyafakaza, but your heart is not right with God. But ke manje awusezuthandazelwa sithi ngeke usasinda ngomthandazo kaPhilip, uzawuncedwa umthandazo wakho. Abantu abakholwayo bamele ukuzithoba baye kuThixo ngentobeko, bengesi ngebhongo, beze ngentobeko bethi Thixo, I am very sorry, ngibe into endingabizwa ngayo, ndaphambana negama endibizwa ngalo. That is why uma uza kuThixo ungabi bold njengoba usuka emademonini. Amen. Ungezi kuThixo ngathi uya emademonini. Emademonini ba bold enough uthi hey imimoya kaSathane ayicommand you. Xa uza kuThixo fika ube lusana. Umuntu ohamba noThixo ubomamela endaweni yakhe xa ithandaza. Uthandaza njengosana. Akathi Thixo ndiyakwazi, ndiyakwazi, kodwa uthi Thixo izindlela zakho xa zingabulwanga nguwe azaziwa muntu. Ufika silahla athi Thixo ndilahle zakho xa ungazambulanga akekho kwazi. UThixo uzambula yena, akekho umuntu owazi uThixo ngoba emfunile wamsesha. UThixo umazi ngoba yena ezivezile. Uthi omnye uthatha eshumayela ngokwazi uThixo, uthi mayedlala uNdize nomntwana wakhe omncane, niyamazi uNdize. Uthi ke kube ke igame yakhe ngokuyocasha. Uthi ke acashe abese athi umntwana Ndize, athi yebo, abese casha. Amukhangele umntwana, amukhangele ade amvuba ufuna nokulila ngoku. Uthi aqale manje ammemeze emnika idirection. Athi umntwana Ndize, athi yebo, amvuba ukwelicala ayingakhona. Athi yebo, aphinda amuzwe ulandela le voice. Lo tata umntwana ade amfumane, not ngoba umntwana umfumene, kodwa ngoba utata uzivezile. uThixo uyaziveza, uThixo uyakudirecta ukuthi ngingapha, ngisoze umseshe umthole. Xa ungenayo intobeko, xa ungakwazi ukwehla, xa ungavumi ukophuka, ungafuni ukwehlulwa, ungafuni ukunqotshwa, uThixo akwenza isibhaxa ube a fool. Because sometimes uYesu akaneliswa ukuthi umthanda kangakanani. Uyafuna ukwazi ukuthi how much of a fool you can be for him. uThixo ukulwela xa yikho ethi uyothula mina ngiyokulwela. Uthule phambi kwezitha zakho. Wabamba uEsther sekubhalwa incwadi, yabhala incwadi kuthiwa babulawa bonke abaJuda. Kwaba khona izwe limshelayo lathi pheka inyama. Wathi asikho isikhathi senyama manje, abantu bayabulawa, kufuneka ndiye enkosini ndiyothi bayabulawa abantu. Ithi le voice pheka enza idili bese umema noHaman azohla. Xa uhamba noThixo awuleqi.
Xa uhamba noThixo awufuni ukushesha ubona izitha zakho ziwa. Indaba yakhe ayikho nezitha zakho, inebudlelwane. Kumele weneliswe ngokuhamba naye. Athi lo hlabelelayo ngicebile kakhulu xa ukimi. Ungacinga uba ipeace, isource of peace zinyembezi zentshaba zakho. Isource yokuthula komphefumulo wakho akusikona ukuwa kwentshaba zakho. Xa ucinga uba uyofumana ukuthula mhla intshaba zakho zalila phambi kwakho, you are wrong. Hallelujah. Ithi ke le ndaba nina enimoyikayo uThixo. Ifunde uphulo ngifundela. Konke imbili endisifuna sizihlanganiswe. Yebo ma. Ithi ngesiZulu nina enimesabayo methembeni. Lento ezimbili xa zingahlanganiswa, amen, azikhandi character kaKristu kumuntu. Uba ngumzalwane ovuyayo enkonzweni kodwa ongena connection. Ube yichwechwisti nethomoyisti kodwa ungaconnect. That's not wrong, eh? We can chwechwa, we can tomo in the house of the Lord because siya rejoice before the Lord. Kodwa you must know ukuthi phambi kaThixo asizuya ngokuchwechwa. Amen. And noThixo akeze emntwini ngoba evuya too much. uThixo uze emntwini noba lo muntu akavuyi uyalila simsizele sithi kuthene engonwabi, kodwa xa phambi koThixo efumaneka uThixo uyamhambela ngoba uThixo akonqeni ukuza kuwe ungena experience yakhe, athethe nawe ungakhambe uyive ivoice yakhe because you have a life nando yakhe. That's why ngesikhathi Samuel uThixo wayeka bonke oshemen bebithi laba babela bethemeli noSheleti laba bhala ama-minute wabayeka wakhuluma noSamuel ofikayo. Lungazi nokuthi yini imandla nekota uThixo wathetha naye. Lo xa umbuzo bakungaphetha abantu athi khange ngiye uThixo wathetha nalufikayo. Lungazi kwathabanye, lungazi kokuhlukanisa imandla nekota ongazi umehluba intoni. Uthi konke kuyadliwa kuyashunela. Kodwa uThixo athethe nomuntu ongazi kwanto, ongazi namaphepha, ongazi lutho. uThixo amhambele as introduce. Samuel avuke ayoma phambi kaEli. Athi uEli ngikubizanga. Esho enyanisile ngoba kusuke ngambizanga khona ivoice embizayo angakaza yizwe. Align yourself necebo likaThixo. uThixo uyakwazi ukuzazisa kuwe. You don't need a school of prophecy to be a prophet. uThixo uyakwazi ukuzazisa kuwe akwenza umprofeti. Angithi iBhayibheli uye owenza abanye babe ngabaprofeti, wenza abanye baba ngabapostoli, wenza abanye babe ngabavangeli. Hayi i-school of prophets, hayi ezi zinto zifumaneka esikolweni, zifumaneka ebukhoneni bakhe. Manje ngifuna ukususa guilty lapha kuwe ngoba into ekubambazelayo njalo xa uSathane ekhomba izinto kuwe akanalungelo uSathane lokukhomba amaphutha. Umoya ingcwele onelungelo lokukhomba ama mistake kuwe. Ungavuma into yokusolwa nguSathane futhi ungade uphenduke ngoba uSathane uthe. Kumele uphenduke ngoba umoya ingcwele kusola, ungaphenduka ngoba uSathane kwethuka. Xa uSathane kusola ukusolela ukukubulala, xa umoya ingcwele kusola ukusolela ukukuphakamisa, ngoba endlini kaNkulunkulu umsebenzi wenziwa umoya ingcwele ukurestore abantu. That's why ungamdela umuntu ungamlahli, ungathi emntwini indaba yalo ayisekho. Thixo uyaba restore abantu. God can restore a man. Umsebenzi kaThixo ebandleni kukurestore abantu. Suka kulaa ndawo kuyo ohlala kuyo uzikhondema uthi noba ndidinga ukuyohlala ndodwa ke ngithandaze kakhulu. Ukuthandaza kakhulu ungena budlelwane noThixo akwenzi umehluko. Ungawuthandaza kuseni kude kuyosa ufane na izolo.
uhambe zonke izintaba lezi ezikhona lemhlabeni lezi ekuthandazwa kuzo, uye kule kuvulwe enye ngapha, uye kuyona kuvulwe, ubuye ufana. Into eshintsha umuntu akukona ukuimpress uNkulunkulu, ukuba honest phambi koThixo. Nina enimesabayo uThixo methembeni. Ezi zinto zo-2 kumele zihlanganiswe, ngoba ukumesaba uThixo enye into kumele irestore ebandleni kaThixo, ukumesaba uThixo. uThixo akanidi abashumeli abaningi, ufuna ipresence yakhe, imisebenzi yakhe ngayenza uThixo loba kunini. Amen. Lento ayifuna ama-application amaningi, ngoba nalento yokubizwa isafuna ukuyichazwe kahle ukuthi, ngoba lento yokubizwa ihlangene ne-application. uThixo uyambiza umuntu engenandaba ukuthi ukhonza kweliphi ibandla, ambize ngobizo lwakhe oluhle, ambize bese mthuma. Lento application iphathelene nokuthi ukhonzaphi. You apply ngoba ukhonza la nathi, because thina sinendlela yethu esifuna umuntu ozoba umfundisi wethu abe yiyo. So that's why you need to apply to us, not to God. That's why kuthiwa na u-aplya awuvele uthathe uyise le u-aplya la ebandleni, bese le bandla lelo khonza nalo liyavuma ukuthi siyafuna uba nomfundiso nje. Yes. ibandla liconfirm ubizo lwakho. Ibandla ngeke likuconfirm ukuthi ubiziwe, ngeke ibandla likwenza ungabizwa, ngeke ibandla likuphakamise ngoba ayisabadala kusabaphansi labangene kuwe, into kaNkulunkulu. Kodwa ibandla li-endorse ngoba lithi nathi xa kungathiwa lo ungumfundisi wethu singavuma, bese libhala incwadi liku-aplayela, likunikeza ukuba uthole i-platform yoku-exercise igift yakho kweli bandla lase-assembly, but ubizo lwakhe lihlangene ne-assembly. Yabo? So that's why ngeke ukhondenywe abantu base-assembly bathi awubizwanga uThixo ekubizile, because khona abantu abahleli bayekile babebhala incwadi beyibhala zangaphumelela, kodwa bahleli phansi abenzi lutho because i-denomination yathi ababizwanga uThixo ebabizile. That proves ukuthi kungenzeka kuba vele bungabizwanga, because xa uThixo ekubizile ubizo alugqitshwa i-denomination, ayinamandla i-local assembly, ayinamandla okuqeda ubizo, inamandla okukuvimbela ungakwazi uku-apply, ayinamandla okususa into ebekwe kuwe. Iyahlala into noma ingabizwa ngegama kodwa ibe khona. Basho ngabadala enkonzweni bathi unento lo mfana, ikhona into kule ntombazana, asilazi igama layo kodwa unento. Haleluya. Uma ungabi honest kuThixo uhlale eduze kwakhe, uyakwazi ukukhondenywa abantu basesontweni, ukhondonye namadimoni uSathane akukhondeme. Amen. Ngithenga angishumayeli ngikhipha nje iselesele eBhayibhelini. Amen. Into engimele restore endlini kaThixo ukumesaba uNkulunkulu. Abantu abangamthembi uThixo ngeke bamesaba. Ama-signs ukuthi uThixo awumthembanga kubonakala ekungemesabini. So umuntu ongamesabi sesinakho ukuthi nomthandazo wakhe singawuthengi. Phela lithe iBhayibheli John 2:6, if umuntu eclaima ukuthi he is in union with Christ, he must walk like him, not preach like him. He ought to walk as an obligation. He ought to walk like him. He ought to live, not to preach, not to lay hands like him, but walk. Abantu abamesabayo bayahalela ukuhamba njengaye, bengahalela ukushumayela njengaye. Siyathanda thina ukulinganiswe singathi singaba sikhothela amavesi asihambisa nge-shortcut siyolingana noYesu. Hallelujah.
sibe nendlela enqamlelayo zokuyoma kwistand apho uyesephi khona, kanti akuhambi ngendlela enqamlelayo. Lento ihamba ngokuzihlambulula. Uza ngonembezo clean, ngeke kuye altar ngonembezo ongcolile, ngeke kuye altar. That is why there is a difference between the altar and neenyawo zabapostoli. There is a difference between the Shiloh and the altar. That's why oh mama, sometimes if indlela ye-altar ivaleke, they bahamba baye altar ngathi baye Shiloh. Uhana kuthiwa wahamba kuqala waye Shiloh, washaya isikhwama, washaya inyembe zomfazi, wahlanganisa, wobeka ethabanchu enyawo zabapostoli. Utheme eqedile ngethabanchu wayese approach itemple ngenhliziyo emhlophe. Lafika yakhonjwa inhliziyo me approach i-altar, kwathiwa inhliziyo i-12. Wayesethi manje ngizothulula umphefumulo wami, sengiqedile ngemnikelo. Akuthandazwa ngomnikelo, kuthandazwa phambi kwe-altar ngenhliziyo emhlophe. Xa ufuna ukuthandaza sufaka isandla emalini, xa ufuna ukuthandaza ubambe i-wallet, xa ufuna ukuthandaza iza ngenhliziyo emhlophe kwi-altar, so that uma ingcwele azofika azikhombele athi ayiphumele ngeli xesha uthandaza. That's why manje sesijike sa-address ama-social problems ngomnikelo. Yabona na ufuna abantu bakhipha umnikelo ube mningi mfundisi, ungavula iBhayibheli uthi bazalwane, lithi iBhayibheli ohlwanyelayo kakhulu uyovuna kakhulu, ufuna ubathinte emanxebeni la behlupheke khona. Uthi abantwana bakho basestradini, abanye badla iziyobisi, indoda yakho ihambile, woza sizovimba sizobiya, bese ubeka indishe enkulu la. Abantu bayanikela xa bethintwe emanxebeni abuhlungu. They try to address social problems ngokunikela. Uma sekufuneka baye altar bangakwazi ukuya, ngoba i-altari kuyiwa ngenhliziyo emhlophe. Kufuneka abantu abamesabayo, bemesaba bemethemba, ngoba ukumethemba kuyakwazi ukukumisa ume unganyakazi lapho ethemba nakhona. Umuntu ongamethemba ulithatha ilizwi lakhe. Ndiyaxoxa. Umuntu ongamethembi xa ethe wathetha into ayithethile awuyinaki, awuyihoyi. That is why siphatha amabhayibheli amahle abizayo, hayi lawa anomlomo obovu, la bizayo, la cwabezelayo, but lento ibhaliwe phakathi singayilulameli. Ngoba ukumethemba, isono sabantu abasindisiwe kukunqula uThixo abangamthembanga. Xa ingathi lo Thixo hamba uyongena emzini otshaba lwakho, uyongena ungazi uba uzofika uthini, ungene kulo mzi lo wathi soze uphinde ungene. Ukumethemba uThixo kukuphushe uthi andazi uba ndofika ngithini kodwa ndiyaya. Ukumethemba uThixo kuyakwenza wamukela umuntu ongamkelwa. Hayi ngokuzenzisa, because ukuzenzisa kulimaza wena. That's why ngithi komama, xa indoda yakho ithe yakushiya for 20 years, xa ibuya you must seek for healing. Ungazenzisa uthi hayi oh mama bathi kuyahlalwa. Yebo kuyahlalwa, kodwa ungabi ngumzenzisi. You must seek for healing. Ngoba khona omama abahanjelwe ngamadoda abuya bawavasa egula but bengahilishanga, ngoka bhubhile bawangcwabile but basele namanxeba. And thina ngapha siyachwechwa siyathoma uEaster, phakathi kwethu kunabantu abanamanxeba angalashwanga, kunabantu abanenhliziyo zimbobombobo njengembawula. Ngoba kuyenzeka ubamba umuzi sikubonga apha enkonzo uthi aye wawubamba umuzi, ubamba indoda emkile yamshiya wawubamba, kanti manje ubamba umuzi izulu liyekile because uphila nebitterness. Kufuneka wolashwa ngoba uThixo kusekhona into afuna ukuzenza ngawe. Le nto yakho kuba utata akushiya ahambe kwakungeyonto ukuba uThixo uflathele. Ikhona iNinive efuna wena, ebekelwe wena, efuna wena engeke ithintwe abanye abantu. Manje uSathane uyakukhonde ngoba uhlale ungumuntu ophile ebuhlungwini bezinto ezadlula, ube ngusisi olidikwaya kanti une pain yotata
ongamaziyo, ongazange amkhulise, owamphika kwathi xa ifuna mvume wathi ufuna i-DNA enhlizweni yakho, unembobo engavalekanga but uyanqula. Bese kuthi njalo xa uthi uyaphakama uSathane asebenzise le nto uphinde wehle. Uthi mina angazi ukuthi yini, ngiyamthanda uYesu kodwa I can't stay pure, I can't stay in my power, I can't. Kanti kune blockage. Uyazi ukuthi umoya ingcwele akalishiya ibandla. Njengoba ngikhuluma nje umoya ingcwele la ibandleni, ukuthi awumuzwa ukuthi ukhona. Mhla yaphuma lento eblock amapipe. Because umoya ingcwele noma ungamuzwa endlebe, ungamuzwa ivoice, kodwa uyakwazi ukumfeel. Umoya ingcwele uyawachukumisa nama feelings. That is why ngishinxila malingena la, lingena kwi place la dominator khona umoya ingcwele, liyalila. Liyezwa ukuba kukhona umzimba wakho uyasensa ukuba kukhona iphraze noma engeke emve endlebeni ethe kodwa uyamuzwa. Bekumele ukuba umoya ingcwele noma ungezwa ngendlebe kodwa i-environment lapho umoya ingcwele dominate khona ikuchukumisa. Hallelujah. Nina enimesaba uJehova menze njani? Methembe nokuthi izono zakhe ngazithethelela. Ngeke uThixo athethelela amanxila avela ngaphandle ahluleke ukuxolela laba abahleli. Uma kuthiwa uYesu i-advocate yabakholwayo. uYesu wayengabhudi xa ethi manithandaza nibothe usixolele amajala. Ini isiphosiso kuthiwa ngesixhosa. Usixolele. Uthi ucinga uba uYesu wayecinga uba bazasithatha phi izona abantu abamlandelayo. Phela lo mthandaza ufundiswanga abahedeni, ufundiswa abantu abakholwayo ukuba xa nithandaza niboba honest emthandazweni. Usithethelele izono zethu, izono esizenze ngemcabango, izono esizenze ngamehlo, izono esizenze ngezandla. Because ngento eyibukile uSathane uyakwazi ukukhondema ngento eyibukile. uSathane uyakwazi ukubamba omncane ekhoneni laseRes othi lo mnca lo mnca ukwenza uthithibala endlini kaNkulunkulu. Uthithibala uqaqeke xa kujayivwa, xa kuvula imibhalo ingabi isinkwa ibe ngumkhonto. Ngoba umuntu osindiswe akumelanga izwi limhlabe, kumele libe ukudla. Kuthi kulo ngasindiswanga limhlabe, ngoba isono somuntu ongakholwa siyambulala kodwa isono somuntu okholwa siyamngcolisa. Xa uthe wathi isono sewukholwa umdaka awubhubhanga. Xa utshe isono kanti awukholwa ubhubhile. That is why i-confession yomuntu ongakholwa ayisebenzi. I-confession esebenzayo yomuntu okholwayo. Umuntu ongakade abantu abangakholwa beconfess enkantolo athi yimi ngambulala, bamgwebe 10 years udilika jele, still akakaxolela isono sakhe ngoba uJesu akakamvumi. Izono zabangakholwayo azisuswa i-confession, zisuswa ukuzinikela kuJesu baphile. Kodwa isono somuntu okholwayo sisuswa i-confession ngoba maye confessa uyayihlambulula. Umuntu mayingamesaba uNkulunkulu, kungamesaba ukuzalwa kungamethembi. Lento ayibhalile eBhayibhelini ukungayethembi kuzala ukungamesabi. That is why ukwazi ukunyamezela entweni umoya ingcwele ayisolayo for years uhamba nayo. Uma ungadevelop ekumesabeni uNkulunkulu, uyaba umzalwane othenjwayo inkonzweni kodwa onezintwanyana zakhe ezingaziwa ibandla. And lento ukuthi uThixo asifihlele imikhuba yakho ingabona nangabaprofeti, akuyona inhlanhla yakho. uThixo uvikela icebo lakhe, because lisekhona icebo likaThixo ngempilo yakho. Into libanjezelwa yilezi zinto zibambile ungafuni ukuzidedela. Ukumethemba uThixo nokumesaba kuyakuphusha, kukuphushele kwicebo, ungazi uyolala icebo lingafezekanga.
Ngoba amacebo mabili empilweni yomuntu, khona icebo likaThixo, khona icebo lakho. Icebo lakho liphupho lakho, icebo likaThixo intando yakhe. Xa lingafezekanga iphupho lakho awunacala, xa kodwa icebo likaThixo lingafezekanga unecala. Sibekezelela lento yokuba clean for 2 months uphinde ubuyele emva. Dila naleyo nto. Amen. Because la imandleni khona izinto ezingeke zenzeke ungaphakamanga wama position yakho, esingeke siyibone, ezimiselwe wena. Amen. Khona ezingeke zenze until kuphakame wena ujoin i-worship team. Khona engeke iqale, ngeke ibonakala. Kodwa as long usavuma ukukhondenya uSathane uthi ngiright kule ndawo engikuyo, awukho right kule ndawo kuyo, wenziwa ukuthi uSathane uyakwethuka. Ngoba uSathane mekwethuka akakusukela akakuqambela manga. Uqale ucheck ukuthi wenzeni ekusithekeni, ebese buya ezokukhondema obala. That's why akumelanga ibhubese lisona ulondle ekusithekeni, ngoba xa likudla phambi kwabantu. Wena xa ulondle ekusithekeni, xa selikhulile selikudwengula lokudwengula abantu bebuka. You have to deal with your sin because you have a right to say, Holy Spirit, I'm very sorry. I've took a wrong decision. Yokwenza into ephambene nezulanga. Impilo eright engcwele yokumesaba uNkulunkulu iyaphileka ngokuthi ube honest, and uNkulunkulu uyamupha amandla umuntu ofunayo ukuba honest. Xa ufunda the second sentence, funda le last sentence kuthiwa kulo verse 11. Verse 11. Nina boyiki bakaYehova, kholosani ngoYehova. Okay. Uncedo lwabo nengweletshethe yabo nguye. uThixo uluncedo lwabo nengweletshethe, isihlangu, ishield. Ngamanye amagama lento ithi, if uyamesaba uThixo, uma isono sifuna ukukubamba uncedwa nguThixo ngenxa yokumesaba. Uma ingcwele akavumi ungena entweni ongayidecide-anga. Yabona njengoba ngingumfundisi nje, ngingasheli umuntu, ngingajoli, ngingenamikhuba, uncedo likaThixo ngoba ufunda inhliziyo, ba le nhliziyo ifunani. That is why umuntu soze umenza abe ngcwele ngentshumayelo. Umuntu uba ngcwele ngedecision. Intshumayelo iyakumemeza, intshumayelo iyaku-appetizer. But ngeke ube ngcwele emva kwentshumayelo, uba ngcwele emva kwedecision oyithathayo after uzwe inshumayelo. Ebese uYesu abeluncedo kwintombazane efuna ukumesaba uThixo, ithi ngiyamesaba ndiyamoyika ukuthi singayibamba izinto zizungeze, uThixo asondela azoyinceda. Bekhonto ezikubalekela ungazange uyixhoshe, bekhonto ezikuya kungayikhuzanga. Because uThixo ucheck inhliziyo ba lo muntu uyangoyika futhi ungethembile, asondela azoba luncedo lwakho. Bethi abantu iyaphila le ntombazane kanti incedwa nguThixo. Ayikho into ongayenzela uThixo ungancedwa nguye. Kuthiwa lo mfana uyayiphila impilo engcwele, kanti lo mfana kuyenzeka ngenye imini abesekhoneni avaleleke emsebenzini, ibe khona into ethi beka phansi, but ngenxa yokuba uyamoyika uThixo, angenelele uThixo abeluncedo, ambhinqisa amandla ngoba uthe abamethembayo ubanikeza amandla amasha. Every day bamnikeza a new power, bagijime njengama-eagles bangakhathali. Abancedwa ngamakhorasi abawaculayo, abancedwa imthandazo abayenza kuze kuse, bancedwa kumoyika uThixo. Xa umoyika uThixo noma ungena-knowledge uyehla uncedo. Avimba izinto ongenamandla okuzivimba, avala izinto ongeke ukwazi ukuyivala, ahambise endleleni ongenamandla okuhamba kuyo, aphilise impilo ongenamandla okuyiphila. Abengcweleshethe namhla, abengcweleshethe ngomso, usazoba
kodwa ingweletshethe nakulo nyaka ozayo uyiphile impilo yosindiso, hayi ngoba uzalwa ngamakholwa kodwa ngoba unomncedi. Apha endleleni yokukholwa uhamba ngokuncedwa. uThixo ufimba nabafana abasebenzisa amayeza xa beya emantombazaneni, ishield ivimbe. Haleluya. Igama lakho selibiziwe emabhodleleni nasenhlabathini, uThixo abeyingweletshethe. Ewafumene amanye amantombazane ngelibhodlela kodwa wena ungafumaneki. Not ngoba you are powerful, but uThixo unesikhwele, because ubona ukumoyika nokumethemba kwakho. Wabona uba le ntombazane iyangoyika, ayinamandla kodwa iyangoyika, iyangethemba, ayinawo amandla, ayinabo ubuhlakani, ayinayo knowledge, nemibhalo ayikaze ifunde, ayiyazi. Kukhona amavesi engakwazi ukuwachaza, kodwa mna Thixo ndizimisela uba luncedo lwayo. uThixo uyamnceda umuntu noma engazelwa nto. Ukuba indoda eqothe ethembeke kumfazi wayo uncedwa nguThixo ngoba ebona ukumesaba kwakho. Awuphili kahle emzini wakho ngoba uhlonipha imithetho yomshado. Nabanye banayo, nalabo abashiya imizi yabashiya abafazi babeyazi imithetho kodwa ngoba banamncedi. Abanamsizi, abana shield. Ikhona ishield evimba nasemsebenzini apho usebenza khona, ivimba amankazana asondela kuwe enenhloso ezithile, esewinile kwabanye abangaphambili. uThixo check inhliziyo yakho, uyangesaba noma uyangethemba na? Afumana uba awumoyiki, woyika inkonzo. Phela kukho abantu abaphila impilo yokukholwa besaba ukulahlekelwa sisitulo enkonzweni, hayi ngoba boyika uThixo. Ngathi ngihleli ngenye imini kwabakhona ethetha nami yathi, yazi ba abantu bayi-3 apha enkonzweni. Ngithi nandiyazi loo nto. Uthi bayi-3 kukho abantu abathanda inkonzo qha, uThixo abamthandi. Nami ndathi yo. Haleluya. Uthi abesibini bathanda inkonzo kakhulu kunoThixo. Uthi abesithathu abayithanda inkonzo, abamthanda uThixo, bathanda ama-benefits ayo. Haleluya. Kukho abantu ozobethi mina ngayifela inkonzo kodwa ubungcwele akaphili nala isebenza khona, uyaviba akayiphili impilo yokusindiswa. Apha ensindisweni afuneka amandla akho, afuneka ipho. Sibize saziwe ukuthi asinamandla. Wenina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, sibize saziwa basikhathele siyesindo. uThixo into ayifuna kithi kuzabe ngumncedi wakho. Veza ukumesaba, veza ukumethemba, aze namandla amasha. Akwenza ushintshe kade sewuvumile, sewuvuma kuya kwi-date nalo 4 PM, senivumelene, uphinde ufone uthi andisayi. Ukhona amandla asethe Jesus. Ushintshe naxa sewugqiba ukutya, sogqiba ukutya apha ehoteleni nobe esitezi, uthi xa sewuhluthi ithi gqi, uthi xa wabuyisa amandla abone ba le ntombazane ikule meko kodwa iyangesaba, ingethembile kodwa nansi imeko, i-desperation imthathe yambeka la. Ubumnyama befuture umthathe bambeka la. Ukungaboni ngale kobumnyama kumbeke la, kodwa ukumoyika nokumethemba kumkhuphe. Njalo. Amen. Kuze uthi xa umi phambi kabazalwane unqina. Oh haleluya. Kunganqina amazwi akho, kunqina ngaphakathi. Noma ungasathethanga, ume nje ngengoma uthi uyaphila kimi, angaphila kuwe. Phila kuwe. Abantu
bakamoya abadla impilo emntwini abangadla ubuchule bamazwi. Because abantu bakamoya njengoba sikhonzana nje ngeyiphiwo asidla ubuchule, sidla into kaThixo kuwe. Asidla knowledge yakho, sidla into kaThixo kuwe. Hallelujah. That is why uThixo ngobuhlakani bakhe uthi sibeke kubantu abangabalulekanga. I-wisdom kaThixo ukuba wena uhambe uyofunda i-PhD, wenze ne-degree, wenze ne-LLB, ebese uyakuhlalisa phansi athi mina uphukeshe kube yimi enifundisa wena, ndikuxelela izinto ezingekho kuma-textbook e-LLB, ndikuxelela izinto ongasoze uzifumane kuma-textbook e-medicine, ndithethe nawe udulile ubabazi uthi hawu Thixo bewukuphi, because uThixo uhlakaniphile. Wenze ngabomu kuba into ezilo anaso asibe angabi naso ezinye ezikalo azibeke kulo, ezikalo azibeke kulo. Ebandleni kaThixo ifunde lento yokwamukela abantu, ngoba uThixo uthatha into zakho asibeke ebantwini ongabathembanga, namanje ungekazifumani sebantwini owathi soze ubamamela. Njengoba uqhubekile nje udine ucaphukile uqumbile uThixo akaqumbanga. I-breakthrough yakho uyibeke ebantwini owathi soze ndimamele, soze ndithathe into ethethwa nguye, kanti uqhubeke yena uThixo aqhubekanga. Paul thatha Onesime mfaka ejele, uFilimoni uyafika uPaul uyamshumenza umbuyisela back to lo muntu wambophayo. Uthi ngiyazi ukuthi lo muntu akanamsebenzi kuwe, iyo lento wambopha akancedwa ngalutho kuwe, le nto wambophayo. Uthi kodwa manje andizile ukuzokuphoqa, ndifuna ukubona isihawu sakho, because abantu abakholwa kuyafuna beveza impawu zikaKristu ngokuba nesihawu. Ungakwazi ukuba nesihawu ngesono esakumosha, ungakwazi ukuba nemfesane ngomuntu wakumoshayo. Xa engalethwa kuwe umuntu wakumoshayo ungaba nemfesane na? La bhuti owakumithisa wayiphika lengane, xa ethi gqi apha ungaba nemfesane na? Uthi ngifuna ubona, uthi ke ungamamukeli njengesicaka esixolele, mamukele njengomfowenu enkosini. Abantu abamesabayo uThixo bayayithatha into xa uThixo edicidile ukuyibeka la bona bengafuni ukuya khona, baphoqa ukuthi lesi mkhonza kumele ngehlule. Angikwazi ukukhonza uThixo ongangehluli, kumele ngehluleke ukuthi xa ndiyise la ndafuna ukuya khona, animamelise into engafuni ukuzimamela, andenze namukela abantu engafuni ukubamukela. Xa ndithandaza inhliziyo eboshwe ngembhalo, xa ithandaza uThixo uzizwa ngathi uyothandazana. Xa ithi le verse zithokozise ngoJehova uza kunika okufiswa inhliziyo yami. Xa uthatha imbhalo wayibeka enhlizweni wazibopha ngembhalo, uthi ucinga ingcinga zakho ziphenduke zibe imithandazo. Into icingayo ingcinga zakho ziba imikhuleko. uThixo akamgqilazi umuntu omethembayo, umenza aphumelele ezintweni abantu abadlula nge-40 days fasting, wena udlule ngokumoyika uThixo. Into ezifunyanwa ngabantu nge-14 days dry fasting, wena uzifumane ngokumethemba nokumoyika. Ube lusana phambi koThixo, ba usana liyanakekelwa. Kodwa xa umuntu eveza bakalosana yena, xa umuntu engelosana makazihambe, makabone ba utshani. Kodwa xa umuntu elusana uThixo ucinga ngaye. Umuntu xa ehamba edolobheni ucinga ngosana lwakhe, athi ndiyalazi liyawadinga amaphampasi. Uyahlupha yena, uyachama uma nisumbhede, kodwa mina ndizeza nephampasi. Xa umoyika uThixo uyakuhlinzeka ebuthakathakeni bakho.
bathi abantu benkonzo bekugxibha bethi unje uThixo ame nawe. Simangale thina ba utheni lo muntu ngoba siyamazi bobuthakathaka kodwa ulokho eqhubeka uThixo umenzela inceba kanti ukumesaba uThixo nokumethemba ngoba into ayifuna uThixo ba uvumelane naye xa ekusola soleka, xa ekubuyisa buyiseka. Haleluya. Sonyamezela umnwe kamoya ukukhombile. Uthi xa kafuna into ezijulile uba simkhonze kakuhle ufuna inhliziyo ethambile. Vuma ukuthi no ngenza into wrong. Solokhu ucasha uthi mina benizokwenza njani nawe umfundisi kube bebuwe bewuzoyenza lento ngoba uThixo ubala uncedo nengwele church. Funda la verse yakugqibela bese siyathandaza. Verse 13. Verse 13 kwakwindumiso. Wabasikelela aboyiki bakaYehova abancinane kwanabakhulu. Xa abantu bethe bamesaba uThixo akanendaba nobuncane babo nobukhulu babo. uThixo kunensikelelo, hayi abantu abanikele kakhulu. Ikhona lensikelelo ethi xa uhlwanyele kakhulu uzawuvuna, xa sinikela uThixo uzasibless. Ikhona leyo blessing. Kukho le blessing yabantu aboyika uThixo. Lo blessing enye ayingeni eziwalletini, soze uyibone nasezifrijini, ayingeni nasemagaraji, ijinga la phezu kwenhloko yakho, ikulethela ipeace, the peace that is beyond human understanding. Lento ikwenza ukhonze into ingahambi kahle. Kukhona abantu abanesibusiso sokuphunyuka ezintweni zibabambile. Kukhona abantu abane blessing ne grace ka Daniel, ka Shadrach no Abednego yokuphuma emabhubesini, yokuphuma emlilweni uvutha. Singababoni bedrive izimoto, singababoni bebala imali eninzi, singacingi uba babusisiwe, kanti banesibusiso sokuba ngophunyuka bemphethe. Banesibusiso sokuphuma kukubi, bane blessings yokungena la kuthiwa kungenwa khona, baphume la kuthiwa kuphunywa khona. Bane blessings yokuphila sebethakathiwe, bane blessings yokuphila sebetshene poison ingabenzi lutho. Leyo blessings abayibone emaphokotheni. Bane blessing yokuthi abantwana babo be-approach ngama-devil worshippers, ingwele church yasezulwini ibavikele. Bane blessings yokungaloyeki, bane blessing yokuthi ama-plot enziwa ngabo bengekho uThixo wahlakase. Bane blessings yokuthi abantu abahlangene ngawe bahlakazwe nguThixo. Ayibonakali imali nayo, ayibonakali indle enkulu nayo, kodwa empilweni yakho into ezikulandelayo zilwisa nguThixo. Amahashi kaFaro neyinqola zawo sibhuqwa nguThixo, asibhuqwa olwandle. Izandla zakho zibe clean, zibe msulwa, singabi negazi lentshaba zakho. Intshaba zakho zibhuqwe nguThixo, ube ne blessing yokuthi intshaba zakho ziphele kodwa igazi lazo singabi bikho esandleni. Masiphakame sizothandaza. Thank you Jesus. Mfundisi wami, abathembele enkosini bayongezelwa amandla, bayonyuka njengomkhosi vela khathali wabelela Ake sithandaze nabantu abathi Nkosi ngincede, ngifuna ukukoyika, ngifuna ukwesaba wena, ngifuna ukwethemba wena. Sengivile ukukwethemba kunama benefits abakwethembayo wena. NKulunkulu yabavikela,
uba ihawu labo. Ncede Nkosi, Thank you, Jesus. ncede Thixo, ncede Thixo. Ufuna ukuhamba ngiphila kulomhlaba nje ndoyika wena. Cela uze ngaphambili siyathandaza. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Your blessing, insikelelo yakho ibanjwe ekumoyikeni oThixo. Ncede Nkosi. Ncede Nkosi. Ncede Nkosi. Ikhona into ethi mfundisi buya uzothandaza. Noma ubususukile kodwa buya uzothandaza. Naba laba bathi Nkosi ngidinga uncedo oluvela kuwe. Ufuna ukuhamba ndoyika wena. Ufuna ukuphila ngesaba wena. Ufuna ukuphila ngokwethemba kulomhlaba nje. Cela siphamise izandla zethu. Bethemba uNkulunkulu. Thank you, Uyazi ukuthi Jesus. ubuthakathaka. Ubabalo lukaThixo lukhulu kunobuthakathaka bakho. Lobu guilty. Ubabalo lukaThixo lukhulu kune guilty ophila nayo. Hallelujah. uThixo akakwazi ukuhlala engehli ukuzokuncedisa ngoba ungumafunga angajiki. Xa efungile wathi abandoyikayo ndiyobanceda, ndiyoba ngumncedi wa. Akakwazi ukuhlala. Noxa seyigqitshiwe into ngawe akahlaliseke emazulwini ngoba wafunga akanakujika. Wathi ndiyoba ingweletsheche kubo. Ungabe sabanexhala ngento ezijinga phezulu komzi wakho xa ulele. Ungabe nexhala ngento ezenziwa xa ungekho. Ngemhlangano ebanjwa xa ungekho. Abanye bayafungelwa kuthiwa noxa ebheka euniversity angayigqibi, angabuyi necertificate. But uThixo uthi ngangithe abandoyikayo ndiyobanceda. Akumele bufakazini bakho kuphume ukubonga uThixo ngoncedo lwakhe. Hallelujah. Siphakamise sicela ibandla liphamise izandla. If uzwa ukuthi ukhona la uyisola khona, you have a right, you are a child of God. Ungumntwana wala. Unelungelo, unamagunya okuvula imbiza zakulendlu. Unamagunya okuvula amafriji lapha. Ungumntwana walapha. Unelunge lento ethi wabapha amandla namalungelo okuba abantwana bakaThixo. Isho ukuthi you have a right noba sewolunile noma wenza into wrong, but you have a right yokuthi moya oyingcwele, I'm very sorry ngithathe decision wrong, now I come to you, help me. Bona abantu abanezinto ezingalungiswa ukubekwa izandla, kade bebekwa izandla kwizimvuselelo kumakoda, bezilinde ukuthi wena usondele uzilahle enyaweni zikaThixo. Uvume ukuthi one day ngathatha decision wrong, ngathatha decision ukuthi ngizozilwela, ngizoziphendulela. Hallelujah. Ngicela sisho lo mthandazo Nkosi uJesu, ngiyalamukela izwi lakho, ngiyalivuma, ngiyakholwa yilo. Egameni lika Yesu ngiyawucela umusa wakho phezu kwempilo yami. Ngenzela umusa, ngenzela uncedo ezimene ngibhekene nazo. Ngicela uncedo lwakho ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ake sithandaze sonke. Thank you Lord Jesus. Yes, we receive in the name